5 juta situlo sa daina buru bere bere narong dito nga libro to. Kalau matutu ina bulida siralian bukan waling-walingkan tardu movie ina pasada tahi ina pada ruwa hita tutu bahide tungat tahun sapuk karon naking tungat tahun ite dalata matuk moliate to mata debata dia ka basa-basa di tuata na tapakilalahon dito nga tongan ngurut ta sa senang salpu sa bagas sa daryon ite pujian nang atan di tuata nang tawa nang taripat dito nga tongan pungweton ang dia matutu nang atan itu anipe gabi bohal di hita tidak mengudutnya kalakan mulut ta tuaka rin na nagmayot saksoni manang di pariban nami yang dinami majagui asap tadi bawa satikyon takas tutu bidah milas ni rohamuna tidak majako kumata di bawasan sadaryon tidak waktu itu dia lujau rohamuna tidak pabulak lagi amak tiap tidak patu pahun tidak las panadabu nang aksikyo nang tapasawyo naking sayang dia matong ni pamurna dari saudara tubuli Badir ka huli Panayang pamatang ka Baka ada na mo sinalaho Mangulaw na ka Ulot sa naman ragami Adabi karon nakapaspaso Dito katungan gulot ka Galuk magsada-sada Keluarga lepas keluarga Bata na masuk Terlumubi may nang diyang ginayin Baliban nani Upar dia kapapay ng muna Namupak mga sinirawan ng mata de bata Isa luhut Akan huli na din yan umat dari bawasan pikyon jadi terbaik madihamuna apa saya pasamotan beliau nakka tiurni perkarejo nade beliau nakka pasu-pasu na uli lading dan asa magigil itu buihamuna pagmumulo yanakon tayo masih Gideon magpinalo niyon nga magkaribata itong atungan ito muna di magdudo mahamuna beliau madihamuna hepason nang gajang nyumut di bulan niya doon. Masa itong magbugo dalam hepason kamu na gudu yang jadi las waksoni manang dita sa luhut na mungkin ra di bulan nomon udang tuh tahun nakanagelo lagi ka nalaing ako suko nakasikola din ulo binege kabar na noay naman ba sistem jona be sistem nilai nama jadi memang